Kalong shisha kajing sarong kabakraw ya kathain riboy district Borok Kawai, baha kani ka kenti nari boy kiladon kumba khan nyungut kiba kentup shenrang bat kenthei kibala syajit banlet yashim benta ha ke Lempung Arm Wrestling National Championship level kaban salong hajela Gujarat kaban sedang nadu ka ar pukandai terik ujemang hadu ar terik ujeliu ar hajar ar punriu kum kajing aimen sim bat kitbok kitriang na kalyang unong mi khmat na kamawhati constituency uba Charles Marngar kum UMLA ulalet banyak kenduk kerpang ye kitei bat kirang ye lekai haswa bakin mi nala kajela banlet se Gujarat na kalyang utei unong mi khmat ula kitbok kitriang ye ki bat airu ki kentin sneng kentin kraw ya kitei ki khna da kaba kentu bakin treshitam bat pendam ha kajing duai bat deiru banlong ki badon akor badon burom habalet sheki weipat ki jella hakaju kapor ula pelong ru da kajing duai ka bakerpang na kabenta kajongki bat kum kadak kajing yesno kti bat kajing ye kershan lang na kalyang uba Charles Marngar ula no senyang ru da kasong pisa habakren pat na kalyang kakong Margaret Pathau kabadai ke Presiden Jong Karibhoy Arm Wrestling Association bat hakaju kapor kabalalong ru kanong hikai jong kitei ki khna elek kai kalaong balengba kajing erap bat jing kershan jong ketenat social welfare ban penlong da ka free coaching kam ka baar benai kalayarap hadu kata-kata bat kala seiso ru kumju kaba lala senden mansei ye kitei bat kirang yelek kai na ka themri boy ban let esim benta ha karensan kaba kham he kaban salong shen ha ka jella Gujarat Namar habangi lek por iwan sepi de bon kino inam dan de kum kini program le ciwan ki de mata katau nong kani gede galanti ga bai ba chas elam long puri wasore de pipi di ban sutu ya kata de mata katau de im kata ka man sim ga wasore wat chu don da na sai pijot le national pin so he da so khan na de ajak don ba ke em ba na kala national dan kursaka Asian ini kursaka international kata ketika channel tambah long ki bas ngore tang kata ka jikwa jangan kalian dia ko kobesi bon de pibaro sali so sai break ko ngala kernya kani ha assembly ru kani ka assembly ke badang sudah tidong kum ka district ambassador ngala kan ha assembly kerpat yo chief minister bat ke government bakan thong yu phi kum state ambassador de amtip ke ekma na kalian ke government ngalak so de ingin senang berdin ini de kulish bon de ba kumba pila ong ba ketu kesap ke ba pi dan ma ndai ba kasakut tang pi share ba pi ailang segi wairo pi kailam ini kon samla di tongi no makiru kini syafmat ba lang ba joki kamdai ba kut tang pi pila long ke world champion ma sambagla hapo bobon kiri bapi pelawan represent da kami dia lawan rasya go borom ya ke yeksam ya dari Boy district ya ke state jet Meghalaya ke jungi bat ya ke India he barpoi dia nak bentakan ni sesin bagan sobe ban ai go borom ti di ban ai ke jingero bat ke jing somo ke yo play kemar bat ini ke jing alam ti ke jong play kini ke por benam Islam
nak mentajung piro pide bandon gajing sngomu agak ketin parang ki ong sense of gratitude kam sim jong gajing sngomu ya ka nong yalam naman ba mai ila sim kya ban gurum pi ba pin mi shakmat ban na kan ka dongri bhoi jong iru ndai tang mai ndai ma piro ngasuk man ban i pi tidur kmat kemen di jong pi ba pin sami kmat la shibet pin mi na yeng bala shaidang step pin salai sate Gujarat saka state Gujarat haga ba pin sa pen i kisap kita dalam ki ba ki dan ina kaliang ka jonga nga kit pok ki ren pi ba pin late soup ba pin poi soup ba pin barbor ba pin dan pedeng ke jingkot ke jingkya ma bo blem ai pi ke jingkot ke jingkya kadam dan no ke jing pen wet pi jika ke ba kom san e ka long ba pin hapan dan ke sim jong ke jing soret ke jing soret dei bandan ke jing sorong Kebriu bedang gejing sarang ulak kelon lupa. Kebriu ke bedang gejing sarang ngilak kelon lupa. Gejing jat kelap ini. Dan nomor kata ngi dia bedang gejing sorit ban penrit ia lede. Mendai tang hakinong ngalam. Mendai bat ban penrit ru ia lede kemat jomble. Dia kata ka digawai ke baar. Nalor gejing sorit gejing kongo. Gejing kongo pihak ban bot ya ke instruction, ke direction, ke ba inong ngalam jompi, imadam jompi. I hikai pi nadu kabab pinsong hatrain pinsong pindan ham no pi hap kabam ga kejing bam ga dikoi tengi bam kejing bam kai bam tei ka tak man ya kamet ha dab le man ga kpo da cho tak akut mo galong ta ki don kam ban bam kejing bam ban bam keluar ban bam kejing bam ki batei kamet juga jong pi ka ki wei kejing di ki batei kamet jong pi ông cái jing di ke bas penbang tak sentur baik kita ke mak jong ke jing ko ke de ke badon kam ke balai ke jing long discipline jong pi ke timing ke jong pi ke bai nong yalam jong pi la ong pi tik tu ke por ya ban poi ke por tia ke jong pi ke por bam ke jong pi ta ke hap ke kentup ba pin long ki breu ki balong discipline te ke babot nang ta pa de ke ba kwa ban share kan ke por ke long ba pide bandon pide man long pendang kani kejing long ki ong kit parang determination fighting spirit kata ka dia benda lagi lemda pidan ni kata pidam la ni la la ki wei kila pide bendon hak musim ke jong pi ke jengmot jong kat belai mangam la belai ngam la lada i madam Margaret Patang iyo world champion belai ngim yo ihap ton ka thong pihak ban lo pihak ban im hai pihak ban im bapin poi shaklia trong kanam ndai bapin hontang ni piong ba engi la poi Gujarat in poi sahoi kala ko kata ndai pide ban im ko mala omane kam ko tang haka ke state level kam ko tang haka national level pide ban poi ru hadu international ma da protei baro koi kita ka digoi kabapun nang ta pada kejing long ke pide bendan ngan kan ripi menta ke de kejing treshtam ba pihak ban kilan yang de ki breu ki bagdan ha ke buram ki badan ha ke kerdan ki badan ha keliar jong kanam ki de treshtam barba ya kai bawaju mikna khamat na kabenta ka district na kabenta ka ribhai na kabenta ka country India te bon sinru ngala juan ra iki medals la santali kiri dia kami ko por ngam kwa ai bakan kut tang hanga kami ke jengia inti jonga ka pelong yang ba ka social welfare kan ai man sim pat yang bangan pelong ya ka free coaching camp kini ke benai ba ada ko benai February March di ka pelong ru yang bangan lungkat ni ki players men syang dantang armut ki players Dia mentapat ling bakal ni free coaching camp ngalala bandungkat kini ke players bat kilaya practice bah kila ai ka put ka sap ka jungki ka puar ka jungki bagaimana practice bat nga ling bakal free coaching camp bat ngalala ban select pat yaki har ka selection ka bar pendong ka social welfare ling bakal ni ngalala pat banyalam yaki sya ka ka jingele akai ka bar pendong da ka state championship buan na kini kinong yale kai buan shim kibala job akali ka state national state kilong ki sub junior but ki junior ki kita kilong khat south nem shepo kan rius nem shepo
kat pras nem Tiang so kemen shibon nomor kani kum ka ambassador jong ka beti bachao beti parao kala ai men sim yang bangan lum chuai ki kon kan thai ti kila mi hado khat nyong ngot menta ban shim benta shaka national championship ka ban long hang Gujarat nado ka arpandai tering hado ka artering tiang so kemen shibon yang bai ba ru bai la snow ya ka appeal jong ni la don ringkat bat ni ba banwan ban island sini ni di kita kilang kijing kipau kijonga ba nakaliang jeng kikena menta bakin le ele kai ka bai train ka bai bam ka bai ele kai kilut hina ladi hoi ngan pen pau ruang ni I minister badon buram I fong amprin ila yarap ya ka mawa ka jongi ka megahalia association ka jongi da ka bai ai arlak tingka nya so komen shiponi kata ni kami lenti rupa kum I small pocket money ya ki kena bakin yo by by di kijing don jong fia kan pol ba pan power jing so comment but blame no yo pan ku ya kamen sim la kolo jong pi bless you